Upoznajte porodicu Normal. Avanture univerzalnog dizajna. Spoljašnjost kuće po sunčanom danu. Porodica Normal je napolju. Upoznajte Harija Normala. Hari je otac porodice. On je kod kuće i brine o deci. Upoznajte Mary Normal. Mary je majka porodice. Ona radi kao menadžerka u lokalnoj samoposluzi. Upoznajte PJ Normala. PJ je beba porodice. Upoznajte Betty Normal. Betty je baka porodice Normal. Ona ima artritis i u poslednje vreme se suočava sa blagim gubitkom sluha i vida, ali je veoma aktivna i koristi štap kako bi se kretala. Voli da igra video igre sa svojim unucima. Upoznajte Suzy Normal. Suzy ima 18 godina, ide na koledž i retko je možete vidjeti bez iPoda i gitare. Upoznajte Johnnyja Normala. Johnny ima 10 godina, koristi invalidska kolica i obožava istoriju i muziku. Porodica ulazi u kuću. Danas će biti posebno lep dan, pošto Betty vodi celu porodicu na picu. Prvo moramo da uhvatimo autobus. Hajde da pogledamo red vožnje. Roditelji koriste porodični računar. O Bože! Ovo izgleda veoma komplikovano. Suzy ima svoj pametni telefon na kojem je raspored na ekranu jednostavniji. Sada, kada smo saznali, možemo da idemo. Ljudi uglavnom ne razmišljaju o tome kako koriste tehnologiju, kako putuju, ulaze i izlaze iz grada ili kako koriste internet. Ali, kada malo bolje razmislimo, svi mi često nailazimo na probleme kada radimo ove stvari. Porodice na autobuskoj stanici. I to prihvatamo kao deo života. Razmislite kako je porodici Normal kada treba da uđu u autobus i o njihovim iskustvima. Na prvom mestu, hajde da pogledamo jedno autobusko stajalište. Da li ima predmeta koji predstavljaju prepreku na putu? Da li je nastrešnica dovoljno velika? Ima li klupu na kojoj svako može da sedne? Da li su informacije pristupačne i razumljive svima? Postoji drugi bitni faktori koji su deo okruženja, kao što su svetlost, buka i tome slično. Stiže autobus. Kao i dizajn samog autobusa. Mary i Suzy ulaze u autobus. Otac pokušava da unese kolica u autobus preko stepenika, ali ne uspeva. Vozač autobusa traži da se plate karte. U splahirenoj majci ispada novčanik. Autobus odlazi, ostavljajući Betty, PJ-a i Johnnyja na stanici. Dizajnerski studio u drugom delu grada. Zahvaljujući konceptu univerzalnog dizajna, ne mora biti ovako. Da bi se napravilo pristupačno autobusko stajalište koje odgovara potrebama svih, potreban nam je pravi tim. Dakle, hajde da upoznamo tim. Na prvom mestu upoznajte Siobhan. Ona je programerka. Dara je građevinska inženjerka. Rory je arhitekta i Paul industrijski dizajner. Porodica Normal i dizajneri sede za stolom. Osmišljavanje autobuskog stajališta koje se lako koristi i koji je u skladu sa principima univerzalnog dizajna je kolaborativan i zabavan proces, zar ne? Uvek. Hajde da vidimo kako sve to funkcioniše. Prvo, imamo fazu promišljanja u kojoj svi dizajneri treba da budu otvorenog uma, odlažući donošenje bilo kakvih odluka dok se ne razmotre različite alternative i pristupi dizajnu, kao i dok se ne prikupi što je moguće više podataka, uključujući nove ili postojeće povratne informacije od ljudi. Projekat treba posmatrati iz perspektive krajnjih korisnika. Ko su zapravo krajnji korisnici i koje su njihove potrebe? Odličan način da to saznate je da uključite krajnje korisnike u proces kroz, na primjer, fokus grupe gde možete da ih pitate šta misle. Zatim imamo fazu definisanja u kojoj dizajner mora da odluči šta dizajn treba da radi. Da bi to postigli, dizajneri moraju da imaju na umu opseg ljudi koji će koristiti dizajn, rezultate iz faze promišljanja i moraju da razmotre šta žele da dizajn radi. Posle toga imamo fazu razvoja u kojoj dizajneri razrađuju rešenje u skladu sa potrebama koje su identifikovali u prethodnoj fazi. Ova faza obično uključuje izradu jednostavnih idejnih rešenja i postavljanje pitanja ljudima šta misle o njima. Na kraju dolazi faza isporuke u kojoj dizajneri vide da li sve funkcioniše. Bilo bi dobro da stručnjaci pogledaju konačni dizajn. Još jedan odličan način provere dizajna je korisničko testiranje prototipova, gde ranije verzije naših proizvoda testiramo na krajnjim korisnicima kako bismo utvrdili šta funkcioniše. Ukoliko nešto ne funkcioniše kako treba, dizajneri mogu da se vrate na neku od prethodnih faza i pokušaju ponovo. Proces univerzalnog dizajna ima 4 faze: promišljanje, definisanje, razvoj i isporuka.
Sada, kada smo autobusko stajalište dizajnirali u skladu sa principima univerzalnog dizajna, hajde da se vratimo i vidimo šta će se desiti ovaj put. Porodica prilazi novom autobuskom stajalištu. Otac sa bebom u kolicima i Johnny u invalidskim kolicima sada imaju slobodan put do nadstrešnice. Nadstrešnica je dovoljno visoka tako da Mary, koja je visokog rasta, može da je koristi. Klupa je dovoljno nisko postavljena da odgovara bakinim potrebama, a informacije koje se odnose na red vožnje i cenu autobuske karte su jednostavne i razumljive. Počinje da pada kiša. Nadstrešnica autobuskog stajališta je dovoljno velika da pod nju može da stane cela porodica. Stiže autobus. Autobus se spušta tako da omogućava ulaz u nivou trotoara koji odgovara celoj porodici. Zahvaljujući univerzalnom dizajnu, porodica Normal može da nastavi sa svojim danom u svetu koji odgovara na potrebe svih nas. Mama je pripremila novac za plaćanje autobuskih karata i obavlja plaćanje bez problema. Porodica maše dok autobus odlazi sa stanice. Univerzalni dizajn je dizajn zgrade ili prostora, proizvoda, usluge ili tehnologije kojim svako može da pristupi, razume ih i koristi u najvećoj mogućoj meri, bez obzira na to koliko osoba ima godina, koje visine, kakve ima sposobnosti ili da li ima invaliditet. Video je kreirao Centar za izvrsnost u univerzalnom dizajnu Nacionalne uprave za osobe sa invaliditetom u saradnji sa Institutom za tehnologiju iz Dublina, Maynooth državnim univerzitetom u Irskoj, Dundalk IT, Nacionalnom mrežom za učenje, Cambridge univerzitetom, Institutom za tehnologiju iz Corka, CIT, Institutom za tehnologiju iz Blanchardstowna u okviru projekta Nastavni plan univerzalnog dizajna za 3. nivo obrazovanja. Animacija Treehouse Republic. Za dodatne informacije posetite www.universaldesign.ie/education. Priprema videa na srpskom jeziku realizovana je povodom Nacionalnog dana davanja na inicijativu i uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju u Republici Srbiji koji se sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske. Nacionalni dan davanja je deo projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi koalicije su Trak fondacija, Catalyst Balkans, Smart Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Nacionalni dan davanja obeležava se 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, a ove godine je posvećen temi unapređenja svih oblika pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u Srbiji, ali i društvo u celini. Produkcija Wagner Production.